Құдай қаласын. Телефондан шақырып алабыз деп керек болса аман білгендер. Тергөө амалдары бүтті дейді. Тергөө амалы. Тергөө амалы ба? Жақсы. Sizlerge rahmat. Bugün ne söyleyeceğim? Yerden uşunday turganın arka rahmat. Allah'ın kıldığın için. Yerlerde şıkvattan ecelerge, apalarga. Geçe geldiniz. Umra vardı. Kavul olsun. Kavul olsun. Çarşaf olsun. Dualarınızı kavul olsun. Arafat'ın üstünde çıktınız mı? 15 gündür. Arafat'ın üstünde dua kıldınız mı? Kavul olsun. Rahmat. Barыңарга ийгилик, жакшылык. Ошол силердин жүзүңөрдөн мен баардык Кыргызстандын жеринде кайдыгер болбой, кайрылуу жасап чыгып аткан энелерге, эжелерге, аксакалдарга, ага инилердин баарына ыраазычылык билдирем. Жакшылык болсун, ар бирибиздин тагдырыбыз өзүбүздүн колубузда. Дагы бир жолу айтам, баса белгилеп айтам. Бизди жараткан Аллах гана жолдон кыйшайтпаса, пендеси кыйшайт албайт. Кудай кааласа, биздин жараткан жолубуз ак, ниетибиз түз, эмгегибиз адал. Кудай кааласа. Кудай кааласа, жакшы. Жигиттер, рахмат. Ийгилик. Nelerden görüyoruz ben sizde? Аны бүтүп туралы. 5-ci mikrofon. Азыр кандай чечим чыгарышат, аны көрөбүз. Жумушка барат. 5-ci mikrofon. Барайын эми. Бар видеодан коюн. Буюрса бүтөт. Бүтөт. Рахмат. Аман болуңуз. Jetmey turumuzdan. Yeni kanal çekip al. Radyocu bakalım. Buyurun. Abi lazım bir fotoğraf. Al. Gel.